Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yagiye mu ruzinduko rw'akazi mu gihugu cya Mongolia. Bwana Putin yagiye muri iki gihugu nyamara urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ndetse n'ibihugu bishyigikiye Ukraine mu ntambara barwanamo byari bimaze iminsi bisaba Mongolia kuzahita ita muri yombi Bwana Putin, ariko ibi ntibyabayeho. Vladimir Putin yagiye mu ruzinduko rwe akora ibyamujyanye arataha. Vladimir Putin yaba ari umutegetsi udakorwaho? Iyi ni imwe mu nkuru zirimo kuvugwa cyane ku Burusiya. Ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Ulaanbaatar, Vladimir Putin yakiranywe icyubahiro cyinshi gihabwa abandi banyacyubahiro muri Mongolia. Impamvu nyamukuru yari ijyanye Putin muri iki gihugu ni ukwizihiza isabukuru y'imyaka 85 y'insinzi y'ingabo z'Abasoviet n'Abamongol ubwo batsindaga Abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi mu 1939. Uru ni uruzinduko rwatangaje benshi kandi rwavuzweho cyane kubera ko Mongolia ni umunyamuryango w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Uru rukiko rwashyizeho impapuro zisaba ibihugu binyamuryango byarwo kuzata muri yombi Vladimir Putin aho bazamubona hose. Ni urukiko rushinja Bwana Putin gukora ibyaha by'intambara muri Ukraine, aho ingabo z'igihugu cye zimaze imyaka irenga 2 zirwana n'ingabo z'Uburusiya. Uru rukiko rimwe na rimwe rwitiranwa n'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera. Uru rwa mbere ni Cour Pénale Internationale CPI, naho urwa kabiri ni Cour Internationale de la Justice CPJ. Uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ni urukiko rushinzwe kuburanisha abantu bose bakoze ibyaha byibasira inyoko muntu cyangwa se ibyaha by'intambara. Ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka ushize w'2023, uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha nibwo rwatanze impapuro zo guta muri yombi Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, kubera ibyaha by'intambara ruvuga ko byakorewe muri Ukraine. Uburusiya bwamaganye iki cyemezo buvuga ko ibi ngibi ari ibinyoma, cyane ko busanzwe butaranashyize umukono ku masezerano yemera uru rukiko. Ubutegetsi bw'Uburusiya bwakomeje kwamagana ibi birego by'uko ingabo zabwo zaba zarakoze ibyaha by'intambara muri Ukraine. Nyuma y'imyaka irenga 2 ishize habayeho ibitero bya mbere by'ingabo z'Uburusiya kuri Ukraine. Uru rukiko ruvuga kandi ko ingabo z'Uburusiya Vladimir Putin abereye umugaba w'ikirenga bimwe mu byaha zakoze harimo no gukura abaturage ba Ukraine mu duce zamaze kwigarurira muri Ukraine zikabajyana ku ngufu mu Burusiya, ngo barimo n'abana. Uretse Perezida Vladimir Putin, undi washyiriweho izo mpapuro mu butegetsi bw'Uburusiya ni umugore witwa Maria Alexeyevna Lvova Belova. Ni komiseri ushinzwe ibibazo by'uburenganzira bw'umwana mu biro bya Perezida w'Uburusiya. Nawe akekwaho ibyaha bimwe na Vladimir Putin, ariko by'umwihariko irebana no gushimuta abana b'abanya-Ukraine bakajyanwa mu Burusiya. Umushinjacyaha mukuru w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Bwana Karim Khan avuga ko hari ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu ndetse na jenoside byakorewe muri Ukraine bikozwe n'ingabo z'Uburusiya. Ni nyuma y'imyaka hafi 3 y'intambara ishyamiranyije mu bihugu. Bwana Khan avuga ko mu ngendo enye yakoreye muri Ukraine yahabonye ibyaha byakorewe abana no kwibasira ibikorwa remezo by'abasivili. Icyo umuntu akwiye kumva hano ni uko urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rutagira igipolisi gishinzwe guhiga abo rushakisha ngo bafatwe. Ibihugu binyamuryango byarwo nibyo bitegetswe gukoresha inzego zabyo z'umutekano bigata muri yombi abashakishwa narwo. Mukanya nari mbivuzeho ko Mongolia ari umunyamuryango w'uru rukiko, yasinye amasezerano arushyiraho kandi yemera gushyira mu bikorwa ibyemezo byarwo byose. Umuvugizi w'uru rukiko Fadil Abdallah yari yahamagariye Mongolia gushyira mu bikorwa ibyo yemeye igafata Putin. Ibi Mongolia ntabyo yakoze. Mu bwisanzure bwose Putin yageze mu murwa mukuru Ulaanbaatar yakirwa neza nk'abandi bategetsi bose nkaho nta cyabaye. Umuvugizi wa guverinoma ya Mongolia yavuze ko Mongolia ituwe n'abantu barenga 3 miliyoni kandi gahana imbibi n'Uburusiya n'Ubushinwa idashobora gufata Putin kubera ko Mongolia ni igihugu gishingiye ubukungu bwacyo ku bucuruzi bw'ingufu z'amashanyarazi na gaze ndetse na petrole.
uyu muvugizi wa guverinoma yatangarije ikinyamakuru Politico ati Mongolia itumiza 95% bya petrole yayo na 20% by'amashanyarazi yayo mu bihugu by'abaturanyi. Ati kandi ibyo bikoresho ni ingenzi cyane kugira ngo igihugu cyacu kibeho. Ni nkuko yakababwiye ati nimumara kuduteranya n'Uburusiya ni mwebwe muzadutunga. Uyu muvugizi wa guverinoma yavuze ko Mongolia igihe cyose yahisemo politike yo kutagira hibogamira mu bibazo mpuzamahanga. Abayobozi ba Mongolia rwose barambuye itapi itukura n'icyubahiro cyinshi bakira Putin ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Ulaanbaatar ubwo yahageraga mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira kuwa kabiri. Yaravuye mu karere ka Tuva mu Burusiya. Perezida Nagin Krelychuk yaherekeje Putin mu ngoro ya guverinoma. Bombi bunama imbere y'ikibumbano cya Gengis Khan washinze iki gihugu cya Mongolia mbere yuko binjira mu nama y'umuhezo. Bivuga ko abayobozi bombi bashyize umukono ku masezerano ajyanye n'ibikomoka kuri petrol bikoreshwa mu ndege, ndetse banasinya amasezerano arebana n'igikorwa cyo kuvugurura uruganda rukora amashanyarazi muri Mongolia. Abarusiya nibo bazafasha Mongolia muri ibi bikorwa. Putin yanahise atumira perezida wa Mongolia kuzaza mu Burusiya mu kwezi kwa 10 mu mujyi wa Kazan wo mu majyepfo y'igihugu ahazabera inama y'umuryango BRICS. Mu by'ukuri impamvu Mongolia itafashe Putin ngo imufunge mbere na mbere n'ukubera imikorere y'urwego rwa politike n'ubutabera muri Mongolia. Urwego rw'ubutabera rwo muri Mongolia rwashoboraga gufata Putin rubanza kubaza ubutegetsi mbere yo gufata ibyemezo bitandukanye cyane cyane nk'iki gikomeye. Kandi abategetsi ba Mongolia bari bahakaniye cyane abasabaga iki gihugu guta muri yombi uyu mutegetsi w'Uburusiya. Ibi rero bivuze ko urwego rw'ubutabera rwa Mongolia rutashoboraga guta muri yombi bwana Putin. Mukanya twari tubivuzeho ko ubukungu bwa Mongolia bushingiye ku kohereza mu mahanga ibicuruzwa bitandukanye kandi aho babigurisha harimo no mu Burusiya. Mongolia igurisha mu Burusiya amabuye y'agaciro nka cuivre, zahabu ndetse ikanagurisha y'amakara. Mongolia kandi ishingiye ku Burusiya mu birebana no kubona petrol. Baramutse babuze petrol y'Abarusiya ubuzima bw'Abamongol bwaba bubi cyane. Mongolia kandi ni igihugu cy'ingenzi cyane mu bucuruzi hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya. Nk'ubwo indi mpamvu yatumye Vladimir Putin ajya muri Mongolia ni ukuganira n'ubutegetsi bw'iki gihugu iby'umushinga rutura wo kubaka umuyoboro wa gaze uva mu Burusiya ujya mu Bushinwa ariko ukanyura muri Mongolia mu ntara ya Yamal. Ni umuyoboro ukomeye cyane ufite metero cube miliyari 50. Ni umuyoboro w'ingirakamaro cyane mu bucuruzi bw'Uburusiya busa n'ubwagabwe ibitero by'ibihano n'uburengerazuba bw'isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihora zivuga ko zigiye gufatira ibihano bikomeye ibigo by'ubucuruzi by'Abashinwa bikorana ubucuruzi n'Uburusiya. Mongolia rero irasa naho ariyo cyambu hagati y'Ubushinwa n'Uburusiya kugira ngo bakomeze bakorane ubucuruzi bitivanzwemo n'Uburayi na Amerika. Ibi byose ni bimwe mu byatumye Mongolia idafata icyemezo cyo gufata Vladimir Putin. Birumvikana amahanga ntabwo yatinze kuvuga kuri iki kintu cyo kuba Putin yashoboye kujya mu gihugu cya mbere kiri mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha kuva intambara yatangira kandi akahava nta n'umutunzi urutoki. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Ukraine yahise avuga ko Mongolia yafashije umunyabyaha wakatiwe n'urukiko gucika ubutabera. Uyu yanagiye kure avuga ko Mongolia nayo ibaye umufatanyabikorwa mu byaha bya Putin. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nawo wanenze cyane Mongolia kuba yananiwe gushyira mu bikorwa izi mpapuro z'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha zo guta muri yombi Vladimir Putin. Itangazo ry'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ryagize riti umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ubabajwe cyane no kuba Mongolia igihugu cyasinye kuri statut ya Roma ishyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha itubahirije inshingano zayo muri iyo statut, inshingano zo gushyira mu bikorwa icyemezo cyo guta muri yombi Vladimir Putin. Hano ushobora kwibaza ingaruka zigiye kugera kuri Mongolia kuba itarataye muri yombi Vladimir Putin. Mu magambo make izi ngaruka ntazo, nta ngaruka zikomeye iki gihugu kizahura nazo.
Muri rusange, iyo igihugu kinyamuryango cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha kidashyize mu bikorwa ibyo gitegetswe nko guta muri yombi ukekwaho ibyaha, icyo urwo rukiko rukora ni uguhamagaza ibihugu binyamuryango rukabisaba gufatira ibihano icyo gihugu. Gusa kenshi ibyo bihano ntabwo biba bikomeye cyane ku buryo Mongolia yabitinya ngo ifate icyemezo cyo gufunga Putin. Ingaruka zonyine iki gihugu gishobora guhura nazo ni ukurebwa nabi n'ibihugu bishyigikiye Ukraine, by'umwihariko ibyo mu Burayi na Amerika, kubera ko biri mu makimbirane yeruye n'Uburusiya. Ubwo haburaga iminsi mike ngo Putin ajye mu ruzinduko muri Mongolia, Uburusiya bwari bwavuze ko nta mpungenge na nke bufite z'uko Putin yafatirwa muri Mongolia agafungwa. Gusa nubwo Uburusiya butasinye amasezerano ashyiraho uru rukiko, Vladimir Putin akaba ataratinye kujya muri Mongolia. Ariko Uburusiya bugomba kwitonda no kwitwararika ku ngendo Putin akora. Nk'ubwo mu kwezi kwa 9 mu mwaka ushize, Putin yanze kwitabira inama y'umuryango BRICS yaberaga muri Afurika y'Epfo. Iki gihe Afurika y'Epfo nayo yari yokejwe igitutu ngo Putin nakandagira Pretoria bazahite bamuta muri yombi. Putin ntabwo yitabiriye iyo nama, ashobora kuba yarakekaga ko Afurika y'Epfo ishobora kumufata. Uru rukiko mpuzamahanga mpanabyaha mu minsi ishize twararwumvise cyane mu bibazo byo mu burasirazuba bwo hagati. Ruherutse gusohora impapuro zisaba itabwa muri yombi ya Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ndetse na bamwe mu bandi bategetsi ba Israel. Bashinjwa ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu muri Gaza. Hano byatumye abantu benshi babona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikina imikino ibiri mu birebana n'ubutabera mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ntabwo zemera uru rukiko, ntabwo zasinye amasezerano arushyiraho. Mu myaka yashize, ubwo uru rukiko rwasohoraga impapuro zisaba itabwa muri yombi rya bamwe mu basirikare b'Abanyamerika bashinjwa ibyaha by'intambara muri Iraq na Afghanistan, abategetsi ba Amerika bavuze ko uru rukiko rubogama cyane kandi ko nta butabera rutanga. Ejo bundi ubwo rwasohoraga impapuro zisaba itabwa muri yombi bya Perezida Putin, Amerika yavuze ko rwose bikwiye ko izo mpapuro zinyuze mu mucyo ndetse isaba ibihugu by'isi kuzishyira mu bikorwa. Ejo bundi nanone uru rukiko rusohoye impapuro zo guta muri yombi Netanyahu, Amerika irongera ivuga ko uru rukiko nta butabera rutanga kubera ko ibyo rukora byose ngo biba byuzuyemo kubogama. Abategetsi ba Israeli bageze aho batuka abayobora uru rukiko bavuga ko ibyo gusohora impapuro zisaba itabwa muri yombi byabo ngo ni nko gupfobya jenoside yakorewe Abayahudi. Haba Amerika, Uburusiya na Israeli bose nta wemera uru rukiko. Gusa birasa naho Vladimir Putin yamaze kumenya uburyo azabaho agakomeza ibikorwa bye byose kandi hari impapuro zarwo zisaba ko atabwa muri yombi. Igihe Uburusiya bwavugaga ko buzihorera kuri Ukraine, yatinyutse kohereza abasirikare bayo ku butaka bwabwo. Bushobora kuba ibi ari byo bwavugaga. Inkuru ya BBC iravuga ko Uburusiya bwateye intambwe ikomeye mu minsi ya vuba aha, intambwe iteje inkeke kuruta ibyo Ukraine yagezeho mu gitero cyayo cyambutse umupaka mu karere ka Kursk mu Burusiya. Abasirikare b'u Burusiya ubu bari mu birometero bike cyane uvuye ku mujyi witwa Pokrovsk. Ni umujyi unyuzwamo ibikoresho byinshi ukoreshwa n'igisirikare cya Ukraine. Uyu mujyi wa Pokrovsk urimo station ikomeye cyane itegerwamo gari ya moshi ndetse urimo n'imihanda minini. Ni ahantu h'ingenzi cyane hanyuzwa ibikoresho n'abasirikare b'inyunganizi ba Ukraine berekeza ku rugamba rwo mu burasirazuba. Abanenga igisirikare cya Ukraine bo muri icyo gihugu bafite ubwoba ko iki gisirikare cyabo ngo cyakoze imibare nabi mu buryo bukomeye cyane. Bakinenga ko cyohereje abasirikare mu karere ka Kursk mu Burusiya aho kohereza abasirikare b'inyunganizi ku rugamba rwo mu burasirazuba imbere muri Ukraine. Ibi bavuga ko byatumye Pokrovsk n'imijyi y'ingenzi yo muri Ukraine isigara irangaye idafite ubwirinzi, none Abarusiya barimo barayinjiramo ko bishakiye. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Oleksandr Syrskyi aherutse gusura ingabo za Ukraine aho ziri ku rugamba. Yavuze ko Uburusiya burimo kwangiza ndetse no kujugunya buri kintu butekereza ko abanya Ukraine bashobora kwifashisha muri iyi ntambara.
perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeye koko ibintu bigoye ku rugamba. Hari inzobere mu bya gisirikare yitwa Mikhailo Zirokov yaburiye ko Ukraine nitakaza umujyi wa Pokrovsk, umurongo w'imbere wose wo ku rugamba ngo uzarindimuka. Uyu mujyi wa Pokrovsk wegeranye cyane n'undi mujyi witwa Mirnorad. Yombi iyi mijyi mbere y'intambara yari ituwe n'abaturage barenga 100,000. Benshi muri bo ubu barahunze. Niyo mijyi minini ya nyuma muri aka gace k'akarere ka Donetsk igenzurwa na Ukraine. Urugamba rwa Pokrovsk mu by'ukuri rurasa no gukomeza ku rugamba rw'ahitwa Avdiivka, umujyi Ukraine yatakaje mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nyuma y'amezi yarashize uberamo imirwano ikomeye. Uyu mujyi wa Avdiivka uri mu ntera igera ku birometero hafi 40 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Pokrovsk. Wabonwaga cyane nk'ahantu harinzwe cyane, harindaga cyangwa se hakingiraga imijyi n'imihanda yo mu burengerazuba bwawo, bigafasha mu gushyigikira abasirikare ba Ukraine bari ku murongo wose w'imbere w'urugamba. Amaherezo ubwo umujyi wa Avdiivka wigarurirwaga n'Uburusiya wasigaye ari amatongo. Uku kwari ugutakaza gukomeye kuri Ukraine. Byari bivuze ko Uburusiya bushobora guhindura bukibanda kuri Pokrovsk n'umujyi wa Chasiv Yar. Uyu mujyi nawo ni ingenzi cyane, ukaba ku musozi ku buryo witegeye imijyi y'ingenzi yo muri Donetsk, imijyi igenzurwa na Ukraine. Imirwano ikomeye yahabereye kuwa gatandatu yiciwemo abantu 5. Kuva mu byumweru byinshi bishize, abasivili benshi b'abanya Ukraine barimo barahunga bava muri Pokrovsk. Ababarirwa mu bihumbi bivugwa ko bamaze kuva muri uwo mujyi. Umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Siriski yavuze ko arimo gukora ku buryo bwo kongerera imbaraga no kurinda ingabo za Ukraine zo mu duce tugoye cyane tw'urugamba. Ndetse ngo ikindi arimo gukora ni uguha imitwe y'ingabo cyangwa se za brigade amasasa ahagije n'ibindi bikoresho n'uburyo bwa tekinike. Uyu mujyi wa Pokrovsk umaze igihe kirekire uri mu ntego z'ingenzi z'Uburusiya. Mu gihe cy'amezi abasirikare b'Abarusiya bakomeje kugenda buhoro bibagoye cyane ariko berekeza kuri uwo mujyi, ariko bigaragarira buri wese ko uwo mujyi ari wo ntego yabo. Ibi babishyizemo imbaraga cyane kuva aho Ukraine yoherereje ingabo ku butaka bw'Uburusiya mu gace ka Kursk. Iki gihe ingabo za Ukraine muri Kursk zageragezaga kwinjira ngo zigere kure mu Burusiya, mu gihe Abarusiya nabo basanzwe muri Ukraine bahise bashyira imbaraga mu kwigarurira ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Ukraine. Iki gihe ni nabwo bahise bashyira ingufu mu gushaka gufata Pokrovsk. Inzobere ziremeza ko Uburusiya bwohereje abasirikare bagera hafi ku 30,000 muri icyo gitero cyo kugerageza gufata uyu mujyi wa Pokrovsk. Ndetse na benshi mu basirikare babwo b'inkera gutabara, ni ukuvuga abitabazwa bibaye ngombwa, bose biteguye cyane kurwana. Muri iki cyumweru Uburusiya bwafashe umujyi witwa Novorodivka wo muri Ukraine. Ibi byarakaje cyane bamwe mu banya Ukraine, bavuze ko uyu mujyi wagakwiye kuba wararinzwe neza kurushaho. Umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Ukraine ni Depite Mariana Bezula yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook ati imyobo y'ubwirinzi y'imbere muri Novorodivka yari iri mu busa. Aturebye nta gisirikare cya Ukraine cyari gihari muri uyu mujyi wahuze urimo abagera ku 20,000. Mu gihe Ukraine idafite abasirikare bahagije ndetse ikabirushwa abasirikare n'Uburusiya, byemezwa ko abasirikare ba Ukraine bikuye mu mujyi wa Novorodivka kugira ngo bongerere imbaraga kurinda umujyi wa Pokrovsk. Ikigo cy'ubushakashatsi ku ntambara cyo muri Amerika cyitwa ISW, Institute for the Study of War, cyavuze ko ubuyobozi bw'ingabo bwa Ukraine bishoboka cyane ko bwasanze kurinda Novorodivka bidakwiranye mu gaciro n'abasirikare bashobora kuhicirwa. Hagati aho, gutera intambwe kwa Ukraine mu gitero cyayo, igitero cyanditse amateka cyo kwambuka umupaka bakinjira mu Burusiya, kwaragabanutse cyane muri iki cyumweru gishize. Umujyi wa Sudzha, wa mbere munini cyane Ukraine yafashe imbere mu Burusiya, utuwe n'abaturage bagera ku 5,000. N'abaturage barutwa inshuro 3 n'abatuye Novorodivka Uburusiya bwigaruye muri iki cyumweru. Kuwa kabiri, umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine yavuze ko abasirikare b'igihugu cye
bafashe ubuso bw'ibirometero kari 1294 imbere muri Kursk, harimo n'imidugudu 100. Ndetse yanavuze ko muri icyo gikorwa bafashe abasirikare 594 b'Abarusiya. BBC yavuze ko iyi mibare ikwiye gufatwa mu buryo burimo amakenga, ariko nta gushidikanya ko ari munini, ko ari umubare munini. Ikibazo gihari ni ukumenya niba izaba impamvu Ukraine yakwisobanuza ku byo ishobora gutakariza ku rugamba rwo mu burasirazuba imbere muri Ukraine. Ku wa kabiri, General Siriski yaragize ati imwe mu ntego z'igitero cyo muri Kursk yari ukuyobya abasirikare benshi b'umwanzi bakava mu bindi byerekezo, cyane cyane mu byerekezo bya Pokrovsk na Kurakov. Ariko iyi ntego iragaragara ko yananiwe kugerwaho. Abasirikare b'u Burusiya ntabwo bakuwe ku rugamba rwo muri Pokrovsk ngo boherezwa ahandi, ahubwo igitandukanye n'ibyo bongerewe imbaraga n'abasirikare b'inyongera, ndetse gutera intambwe kwabo kwarihuse cyane. Kugira ngo wumve uburyo Uburusiya bukomeje mu birebana no gukomeza kwigarurira Ukraine, uyu munsi Uburusiya bugiye gukura muri Burkina Faso abarwanyi 100 bo ku rwego rwo hejuru bo mu mutwe wabo witwara gisirikare, kugira ngo bajye gufasha mu ntambara muri Ukraine. Ni bamwe mu basirikare bagera hafi kuri 300 bo mu mutwe witwa Bia Brigade, ni kompanyi ya gisirikare yo mu Burusiya itari ya leta. Bageze muri Burkina Faso mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, bagiye gufasha itsinda rya gisirikare riyoboye iki gihugu. Kuri chaîne y'uyu mutwe wa gisirikare yo ku rubuga rwa Telegram, yavuze ko abasirikare baryo bazasubira iwabo gufasha mu kurinda Uburusiya ku gitero Ukraine iherutse kugaba mu karere ka Kursk. Asubiza ku butumwa bwo kuri Telegram bw'ikinyamakuru Le Monde cyo mu Bufaransa, Viktor Yermolayev, komanda wa Bia Brigade, yanditse ati y'umwanzi ageze ku butaka bwacu bw'Uburusiya, abasirikare bose b'Uburusiya bibagirwa ibibazo by'imbere hagati yabo, bakunga ubumwe mu kurwanya umwanzi bahuriyeho. Hari ubwoba ko kuva muri Burkina Faso kwabo gushobora kongerera imbaraga intagondwa zigendera ku mahame akaze yitirira idini ya Islam zo muri Burkina Faso, ziherutse kwica abantu bagera kuri 300 muri kimwe mu bitero binini cyane kibayeho mu myaka ishize. Kuva mu mwaka wa 2015 Burkina Faso yibasiwe n'ibitero by'intagondwa mu buryo buhoraho. Abantu barenga 2 miliyoni bamaze kuva mu byabo bahungira mu bindi bice by'imbere mu gihugu. Imiryango imwe itanga imfashanyo ivuga ko ibibera muri Burkina Faso ari amakuba y'ubuhunzi ya mbere yirengagijwe cyane ku isi. Itsinda rya gisirikare riyoborwa na perezida w'inzibacyuho Kapiteni Ibrahim Traoré wageze ku butegetsi mu kwa 9 mu 2022 ahiritse ubwariho, ryasezeranije guhagarika ibitero by'intagondwa, ariko rikomeje kunanirwa. Na nyuma yo gushaka ubufasha bushya mu by'umutekano buvuye mu Burusiya, mu gihe hafi 1/2 cy'igihugu kitagenzurwa n'ubutegetsi buriho, imitwe y'intagondwa irimo kurushaho kwibasira abasirikare n'abasivili. Abarokotse bavuga ko abantu bagera kuri 300 biciwe mu gitero cyo kuwa gatandatu ushize. Igitero cyabereye mu mujyi witwa Barsalogho, ni umujyi uri rwagati mu gihugu ahagana mu majyaruguru. Iki gitero kigambwe n'umutwe witwaza intwaro witwa Jinim, Jama Nusrat al-Islam wal Muslim, ufitanye isano na Al-Qaeda. Amakuru avuga ko abishwe ari abasivili n'abasirikari bari barimo bafasha mu gucukura imyobo yo kwihishamo y'abasirikari mu kurinda uwo mujyi ibitero by'intagondwa. Abategetsi ntabwo bavuze umubare w'abantu biciwe muri icyo gitero, ariko minisitiri ushinzwe gutangaza amakuru yitwa Limtalba Jean Emmanuel Ouedraogo yavuze ko icyo gitero ari icya kinyamaswa. Umutwe wa Bia Brigade uvuga ko ucunga umutekano w'abategetsi bo hejuru ba Burkina Faso barimo na Kapiteni Traoré. Ubutegetsi bwe bwigeze kuba ku nkeke cyangwa se mu byago mbere. Bageze mu gihugu mu kwezi kwanumvikanyemo amasasu mu murwa mukuru wa Gadugu hafi y'ingoro ya president, bituma guhwihwisa kwiyongera ko batavuga rumwe na Kapiteni Traoré barimo kwiyongera. Mu mwaka ushize yavuze ko yaburije igerageza ryo guhirika ubutegetsi bwe. Ntibisobanutse ukuntu agatsiko ka gisirikare kari ku butegetsi muri Burkina Faso gateganya kuziba icyuho cy'ubufasha bwa gisirikare
gitewe na bamwe mu bagize Bear Brigade bagiye kuhava. Ubwo Ukraine yoherezaga abasirikare bayo mu gace ka Kursk mu Burusiya, hari abantu bahise batangira kuvuga ko ari ikosa rikomeye iki gihugu gikoze kubera ko Uburusiya ngo buzihorera bikomeye. Abantu bakomeje gutegereza uko kwihorera, ariko birasa naho ubu ngubu aribwo bitangiye.